Hagani step Schwabing sedang sejauh kot aware pi ke pai ba be jongi ba piniwan jenis kemat sini. Yung hẹn này nomor 6 itu man penpau baik sangat yung hẹn yung telan tu nong hẹn no Hagani kapor kumni hirap na kajing sengo ya ka snong bari ka komiti jong kayo balai ngi gini kajaka ban pelong gini meeting Kublai shibon ni pi na benta kajing sepun jong pi ban ai ngi gini kajaka Hagani kapor ngapjang ngabha ya Iba Ardent mila besai moi badai President jong the Voice of the People Party ibadai ro MLA jong Tenong Krem constituency badang kat ngi hagani gasni Gibdeng Sumharo yai Batros Berantatian badai Treasurer jong the Voice of the People Party badang kat ngi hagani gasni Gibdeng Sumharo yai Bak Marbut Khar ibadai President jong the Youth Wing jong the party Gibdeng Sumharo yai Kaum Felicitas Aim ibadai President jong the Women's Wing jong the party jongi Hagani kapor ngidon ro yai Samla Nathaniel Mauri ibadai ro i General Secretary jong the Youth Wing jong the party jongi Hangning ngidon ki Bewan lang batiba nado iba Clifford nongneng badai wei ni rang Samla rang ba ibai don rangkar bangi katsbang late hagi meeting ke repair yepiro ngideng soba ba Gibdeng Sumharo ya I mati muti pawa badai wei nagi active member jungi nang tina juai bai don kat dit ni hagino meeting rangkat bat iro idon ni marimi lengdo badai ki wei ni kirang ba don rangkat bat ni ya piro ngipyang sabahai pi ma hagani kapot Banyak. Jangan lihat yang besar. Biar nggak tahu.
Video call. Demo call. Entah. Tak. Oh ya tuh. Nah. Suatu. Siapa? Ya udah, angkat nih. Siapa? Wan. Cok. Sok. Oh, benar. Siapa dia? Hah? Siapa? Kia gue dah angkat nih. Halo. Hagajong kapor, ngipiyang samhay ay samla ramba ay posting sa dayway naki ramba kibay apply yung ticket na gani naga later chi amwi constituency inon ro hamni ikong Lakshmi Day today way naki longkimi para apply yung ticket nanti na mudumay ng Crow constituency. Saya hagani kapor, hagani step kapning sabhay pi giri ramba kibawan chagani meeting jongi longkimi kibadon hangni Lagbaro kita kibasong yo. Evening sabhay pi bagakot aware pi banisnap igani meeting jongi agani gasmi. Shwa bangin sang meeting kanong idap de kaching sangu yaw play bangilayo ban tulong igani meeting. Ni aingo yaw play bakraw play ba jongi baingi kijing ay jong u bangila ban jing hangni bandon hagamet kapar pakoy bakia. Kajing ko play ko kerpang kajing aingo yo play hagani kapor nagmenta kajing le bhajang u yangi kumta hai kumni swa bangin snang sa sisin ai ko play kashnong batia ka committee jong kayo ko bala ai ngi kini kajaka ban tulong ngi kini meeting hagani ka step ta kumta hai kumni ngin po gi program ki ba ngidon menta kasni hagani kasni ngidon ki sama tu kini program kita kini kiri orang bak jungi kena ajikren kita kekentup ya ki candidate jungi namu demai nanti na candidate jungi na mulong mukla candidate jungi na wajer nartiang bat kejingkren na presiden orang bak jungi Sajisin ro na kwa ban kemau MP hangning idon ki candidate Nado candidate jong ka ambi clear chi assembly jula idon ro candidate close roy lalu candidate Nehemaya Lamare candidate Yuwanmi Maria Dagam tayo kumni jisundan ngakot ya samlaran ba ma close roy lalu wanwan skmat kanay kajingkren jongi hagani step mas kabawan skmat
Cerman di bapaknya ya kena kejengelang jongi kena ke vi kena ke ceka ya ini giru orang ba kibidon nang batni ya i presiden jong ke parti iba Arden bat ya iba prosper iba don lang batni ya kini kiwe pat kiba ya senran lang bat iba Arden na kum kandidat na ke-6 modmai nong kro constituency nga kerteng try ke jonga gede close roy lulu